2 नं दुनाबारिनि XNDB बि बिरबाया उदां जाबाय। XNDB वेलफेयार एसोसिएशना बिथांखौ बरायहैनायनि नुथाय। আৰু খাম্পা বৰগোহাঁই একেৰাহে তেওঁ দলৰ উপসভাপতি আৰু ডেপুটি CM আছিল। সেই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ঠিক, কোনেও যোৱাৰ কাৰণে দলটো ৰৈ নাথাকে, কোনোবা যোৱা অহা। আজি কিছুদিন আগতেও আপোনালোকে দেখিছে অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা, আজি যেহেতু এইখন ৰাজনৈতিক সভা নহয়, BPFनि जे दुर्गा दास बरुवा जोंना मानाव गेदेर आवगोलनि जे BPFनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारनि सायाव मोनसे जेन खोथा बहनदों। नोंथांमोनहा जे दुर्गा दासनि बर'नि जे बुंनाय खोथाखौ निश्चय भिडिअखौ स्किप खालामालासे जुदि नायलांजोबोबा निश्चय बुजिगोन। अब्ला मा खोथा बहनदों जे दुर्गा दास बरुवा बियो सिगां दाख्लै बियो जानानै थांनाय MP जे लकसभा बेनो जाहैबाय दरं उदालगुरिनिमोन। आं बे मेन बाथ्रायाव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौ खोथाखौ शेयार खालामग्रोनो सानदों। जायफ्रा भिडिअ नायनो इन्ट्रेस्टेड भिडिअखौ नायलांजोबा आरोखि। नै दा XNDB जे दाख्लै 8 जन होनायाव 7 जे गदोंमोन, 7 थादोंमोन। दा बे मोनसे बेंटल जे दुनाबारिनि XNDB बि बिरबाय होनो XNDBआव बे बि बिरबाय जे आदाया नै दा उदां अख्राङाव फैबाय। दा बेबायदिनो माखासे जोंनि XNDBफ्रा जेनो गजोबोबा मोजां जागोन। आङो बेखौनो जिखुनु हक पार्टियानो जाया मानो दे XNDBफ्रा दा मोननै फेक्सनाव गावनानै दङ। माखासे इउनाइटेड फ्रन्ट आरो मोनसेया वेलफेयार एसोसिएशन। जिखुनु हक जाया मानो हारिनि खामानि मावनांगौ। जेन सारमोना बेयाव मोनसे दावराव जालायनांगौनि गोनांथि गैया आरोखि। आङो दा बेखौनो गुरै खावलायदों। अब्ला जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदिनि रायजोफोर। बिथाङा NDBनि जानानै गोबाव बोसोर दावहा नांदों। ओमफ्राय बिनि उनाव बिथाङा हमजानायनि उनाव फ्राय 10 बोसोर जाबाय बिथाङा जेल जानानै। दिनै बिथाङा उदां अख्राङावहाय सफैबाय। जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मोनदों। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ गोबाव बोसोर खस्थ' खालामनायखाय जोङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बिथांखौ मान बावफैदों। बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा बे जायगानिनो बासिन्दाबो। बेखायनो जोङो बिथांखौहाय मान बावफैदों आरो। बेबायदि गोबां जेलाव दंबावो बिथांमोन। दा जोङो गासैबो दाबो गोसो माने खुसि नंजोबा। जोंनि गोबां लोगोफोरा दाबो जेलावनो दंबावो। बिथांमोनखौ बख'नायनि जि खामानि बियो सोलिगासिनो दङ। ओरै जोंना प्रमद बर' सार आरो जोंनि फेरेंगा सार आरो गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोना नाजाबाय थादों। गोबां राङारि मददफोरबो हरबाय थादों आरो माखासे उखिलफोरबो बिथांमोना हमनानै होदों। दा नैबेखिनि साननैसोनि गेजेराव 7 बेल मोननाय जादों। दा 7नि गेजेराव 3 बिथांमोना माखासे केस थाबावनायखाय बिथांमोना गबोथ'वाखै। बिथांमोनाबो ओंखारगोन बेलाव। दा दिनैहाय जोंना दिलीप बसुमतारी बिथां बि बिरबायसा होननानै बुङो। बिथाङा दिनै सफैग्रोबाय। जोङो बेखायनो बिथांखौहाय दिनै मान बावफैनाय। बारग' NDB बिथांमोना गावसोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों होनो। थारैनो नोंथांमोनखौ लानानै राजखान्थि गेलेदोंमोन? बेबायदिथ' राजखान्थिनि जेबो माबा गैया। जोंना सार्थ'आ मोनसेल'। जोंनि जि लोगोफोरा खस्थ' मोनदों, जेल सिङाव थादों, जोंहाबो दुखु दङ। जों बिथांमोनखौ बावा आरो जों जिखि जाया थांखि बिथांखि लानानै जों जिखि जाया एसोसिएशन बा बायदि रोखोम दा जोंनि पइन्टआ बे मोनसेयानो। जों जायजोंखिया रायज्लायहैया मानो जोंना 1 नाम्बारावनो जोंनि बे थाबोनाय लोगोफोरनि खोथाखौ जों सावरायग्रोनाय जायो। मेम'रेन्डाम मोनसे हो। जोंनि 1 नाम्बार पइन्टआ बे केसनि जेल जानायफोरनि थाखायनो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो होग्रोयो। खिन्थु गोबां नाजासेयावबो जोङो माने हायाखैमोन। दा लासैनो बियो जाबोगासिनो दङ। जों आसा खालामो आरो। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। সকলো নিৰ্বিঘ্নে যাতে হওক এই কলেজখন পূৰ্ণ, তাৰ কাৰণে গণেশ বাবাক প্ৰাৰ্থনা জনাই মই দ্বিতীয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আমাৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত এই মহাবিদ্যালয়খন পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ।
আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ যিখিনি পৰিকাঠামো খুঁটি নাটি নোহোৱাকৈ এখন মহাবিদ্যালয়ত যি লাগে আটাইবিলাক প্লেনত আছে আৰু সেইকাৰণেই 35 কোটি টকাৰে গ্ৰাউণ্ড প্লাছ 2 আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত 3 বিল্ডিং এটা ইয়াতে হ'ব আৰু এই বিল্ডিঙত সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ মাত্ৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় সমগ্ৰ জিলাখনতে নাই। একমাত্ৰ কালাইগাঁও কলেজতে বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় আৰু বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত যিবিলাক অনাৰ্ছ ছাবজেক্ট থাকিব সেই অনাৰ্ছ ছাবজেক্টবিলাক থাকিব অট'মেটিকেলি অনাৰ্ছ লৈ পাছ কৰাৰ পিছত তাত MSc পঢ়িবৰ কাৰণেও ফেকাল্টিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবিলাক অট'মেটিকেলি এটা সময়ত আহি থাকিব। গতিকে মই কালাইগাঁওবাসীৰ বহুদিন অপেক্ষা কৰা এই কলেজখন বাস্তৱত আজিৰ পৰাই ৰূপায়ণ হোৱাৰ পূৰ্ণ গতিত 30 মাহ পিছত আমি এই কলেজ মুকলি কৰিবলৈ পাম আৰু লগতে কলেজৰ লগত লাগি থকা যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কথাখনৰো পৰিকাঠামো নতুন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। যেনেকৈ আমি নগৰত থকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন 8 কোটি টকাৰে বনালোঁ, এইখনো যদি আমি ভালকৈ বনাওঁ পিছফালে সন্মুখত এখন সুন্দৰ ফিল্ড দুখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে সুন্দৰ ফিল্ড এখন হ'ব আৰু সেইটো কৰাটো মোৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত আছে। যদি ৰাইজে 2.5 বছৰ পিছত কলেজখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ যিটো সময় লাগিব তাৰ ভিতৰত যদি আকৌ নিৰ্বাচিত কৰে, লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিখিনি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি বিশেষকৈ MCLA EM ডাঙৰীয়া, আমাৰ MP দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰো এটা পজিটিভ চিন্তা কালাইগাঁৱলৈ আছে আৰু EM যেহেতু এটা মুদৈবৰী সমষ্টি তেখেতৰ এৰিয়া, আমি খৈৰাবাৰীত যেনেকৈ 12 কোটি টকাৰে ষ্টেডিয়াম বনাইছোঁ, অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তাত কৰিছোঁ, 7 কোটি টকাৰে অনুসূচিত জাতিৰ পৰা এটা গেষ্ট হাউচ তাতে গেষ্ট হাউচ কাম হল তাতে বনোৱা হৈছে। গতিকে আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ কালাইগাঁও অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু 8 কোটি টকাকৈ 2খন কলেজক দিয়া কথা আছে, 10খনকৈ কলেজ আমি ইতিমধ্যে দি থৈ দিছোঁ। ক্ৰমান্বয়ে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে সেই কলেজবিলাক ধৰিব। মই ভাবোঁ আমাৰ পানীৰী কালাইগাঁও সমষ্টিত, পূৰ্বৰ কালাইগাঁও সমষ্টিত যথেষ্ট পুৰণি হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে যিবিলাকৰ বিল্ডিং বনাবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাকৰ 12 বিঘাতকৈ অধিক মুকলি মাটি আছে সেই মুকলি মাটি থকা বিদ্যালয়বিলাকত 1.5 কোটিকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা গেলাৰী আৰু যিখন ৱাল আছে ফিল্ডখন ডেভেলপমেণ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আনিছে। সেই প্ৰস্তাৱো আমি দিছোঁ, আগন্তুক বছৰত 1-2খন নিশ্চয় সেয়াও আহিব। দাদা হেৰি কি ক'ব যে খাম্পা বৈগাৰী, হিতেশ বসুমতাৰী আৰু এজনে 3জনকৈ BPFৰ দল ত্যাগ কৰিলে? নাই, এইটো পুৰণি খবৰ। মই পৰহি এই সম্পৰ্কে কৈছোঁ, আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যন চেনেলো আছিলে তাত। এইটো এটা সময়, নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানুহ আহ-যাহ হয় আৰু সামান্য এগৰাকী একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ দলীয় কৰ্মীও যদি যায় দল এটাৰ ক্ষতি হয়, স্বাভাৱিক। আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী একেৰাহে তেওঁ দলৰ উপসভাপতি আৰু ডেপুটি CM আছিল। সেই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ঠিক, কোনেও যোৱাৰ কাৰণে দলটো ৰৈ নাথাকে। দল তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব, কোনোবা যোৱা অহা। আজি কিছুদিন আগতেও আপোনালোকে দেখিছে অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা, আজি যেহেতু এইখন ৰাজনৈতিক সভা নহয় মই ক'ব বিচৰা নাই, অন্য ৰাজনৈতিক দল BTCত থকা কেইবাজনো দলীয় কৰ্মী, জিলা পৰ্যায়ৰ উপসভাপতি, সম্পাদক, বিভিন্ন দলীয় কৰ্মী আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু সেইবিলাক নিশ্চয় ৰাজনৈতিক বক্তব্যৰ সময়ত মই আপোনালোকৰ আগত বেকত কৰিম। খাম্পা বৰগাৰী গ'লে এটা কোনো অসুবিধা নহয় দলৰ? ন, আপুনি তেওঁৰ নিজৰ চিন্তা চৰ্চা, মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে সদায় এগৰাকী নেতা হওক, দলীয় কৰ্মী হওক, তেওঁ নিজৰ স্থিতি সম্পৰ্কে সদায় সচেতন। তেওঁ যিখন ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰ মোৰ তাত আছে, 1 লাইনৰ লেটাৰ, যে মই দলক যোৱা 4টা বছৰে সময় দিব পৰা নাই, গতিকে সেইকাৰণে মই দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। গতিকে তেওঁৰ এই বিষয়টো বিবেচনা কৰাটো দলৰো কৰ্তব্য হ'ব। কিজানি তেওঁ কোনো দলতেই নাযায়, তেওঁ যেহেতু সময় দিব পৰা নাই, বেলেগক সময় দিব পাৰিবনে নাই তাতো সন্দেহ আছে তেওঁ। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁৰ বক্তব্য শাৰী
লিখিত বক্তব্য হৰি আমি বিশ্বাসত লৈছোঁ। जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना माबायदि मोनदां जे दा एक्स NDBफ्रा माखासे गोबां जे जेलाव थानाय दंबावो आरो फाउन्डार जोंना रन्जन दैमारि सार, बे रन्जन दैमारि सारा गनांगौनि जेब्ला बिसोर गासैबो केसआ उइद्र जाजोबगोन आरो जोबजोबगोन अब्ला जोंनियाव निस्सय गोजोना जेन सौफैगोन आरो जे बिटिआर सुक्तिनि माखासे जे दफा मावजानांगौ दफाफोर दं बे बिटिआर सुक्तिनि मावजानांगौ दफाफ्रा खारन मावजाजोबोबा मोजाङै जागोन होननानै आङो सानो। जे माखासेया जुदि बबेबा मावजाथावैखौ जेन मावनांला एबा मावजाला जे सिगां BTC कर्टआवबो बेबायदिनो जादों, खिन्थु माखासे जोंनि नै दा पावार एन्ड फांसन बियो लेस जानानै थानो नाङा। दा जोंना माखासे नै दा आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। दिल्लीयाव जोंना बर' रावजों बे पार्लामेन्टआव बुंनो मोननायनि मोनसे मोनथाय जोंना दानि जे प्रेजेन्टआव जाबाय थानाय MP मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारि सारा जेनो बे मानि गेजेरजों डिक्लेयार खालामदों रायजोफोर बियो मोजां जाबाय, बिनि थाखाय कंग्रेचुलेसन जासियो। दा नैबेसो दा जोंनि BTC आव जे जानो थांगासिनो बाजेट सेसन, दा माखासे स्टेटनि जे बाजेट सेसना जोंनि BTC आव जाफैगोन ना मा रोखोम जाफैगोन बेसो मोनसे कुइसन जानानै थाबाय रायजोफोर। खारन बे कुइसनखौ या बे बाजेट सेसनखौ लाबोनाया जुदि माबा मोनसे खनसेल' जुदि जाफैयोब्ला बियो मोनसे जेबो नङा। जुदि जोंनि BTC आव बे बाजेट सेसनखौ लाबोलायनाया इयुनाव माबा मोनसे जुदि बायलांनो हागौ नामा बेखौसो मोनसे गेदेर सोंलु एबा गिथावना जानानै दङ रायजोफोर। जुदि जायोब्ला दा पार्टिया जिखुनु हक थाया मानो UPPL BPF दा बै रुलिं सरकारा गासैखौबो मोनबा फाइभथा सिट होनानै गासैबो जे एगेन्स्ट पार्टि गैयै खालामनो नाजादों नामा? आरो खारन ओरैबायदि जोंनि BTC आव जे 6 सिडिउलखौ जुदि सिफायोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय मा जागोन रायजोफोर नोंथांमोना सिन्था खालाम। माबायदि जाबोगोन जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि दङ। अब्ला जोंनि जेसेबांनाखि दा गबोनाय माखासे एक्स NDB दे दस्रा पलिटिकेल बा बबेबा माबाजों इंगेज खालामालासे बिसोर ज' जाजोबनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे नोंसोरो जेन सारमोना जे बर'नि थाखायनो जिउ थैथां दान होदों, गावनि थैखौ दान होदोंबा जोंनि बर' रायजो रायजाफोरनि थाखाय बै खामानिनि सायाव जे गोख्रोङैनो गोरा खामानि मावनांगौ आङो बेखौ सानो आरोखि। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा रोखोम सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।